trin thla ni ruk ni lai ni kan lo thleng le ta o ruwa sur deuh hlek awangin noise om deuh mai thaya kan lo hrethiam dawn nia tuntum khovel thuthar kan ngai thlak tura hianin Russia Ukraine in dona lampang tele akai hnoi te tunai khovel buai na le politics in hervel chungchang te kan han puang le dawn ani ole kan video bultan nan Middle East lam kan puang ma sapotanga kan hredangin Iran ina an thlop helpol Iran hnuaya helpol chaktak mai Yemen ami Houthi te kan hre ome Israel an bei fawani kha Israel chu ballistic missile mangin voi tam tak an bei towa Israel hian Houthi te chang le tin KM sangkhat zaret borvel zet Israel le Yemen mun hiania chuti chung chuan Israel in do thlona te chu Houthi te bei tur hian an thlok chuaka chutiang chuanin Houthi mun ma an infrastructure poimo tak tak an oil song bol na mun te an ral thuam chek na mun te Israel chuan voi engemaw zat a bum chiat sak to ani ama ero chu Houthi te hi an la bei dong du chuang lova Israel an beina an la chhun zom zela nimin lampang po khanin Houthi te hianin a voi somruk le pariat na atan Israel an beile ta hei hi march thla chhunga voi somruk pariat Israel an beina ani ta ni ama ero chu Houthi ballistic missile hi Israel chuan ne so takin an lo dang an lo kap thlale nia soya nia Yemen Iran thlop Houthi te hian nimin lamkhanin Israel chu ballistic missile mangin an kapa hei wanghian central Israel le Jerusalem area khopuya te siren ti rik ni in ral kheldar ti rik ani Israel Defense Force chuan heng missile te hi Israeli air defense ten hlotling takin an lo dang ni in a soya thile hliam chiat na engma a thleng lo Houthi te hian thu chua siamin Ben Gurion Airport chu an target ti an soya an kap funin an soi ve thung March ni som pariata IDF in Gaza Strip Hamas laka bei pui thlak na a thar thole hnuwa khanin Yemen Houthi te hian Israel an bei mola nimin lama Israel an bei hi avoi somruk pariat na ania drone som pariat Israel beina an kap lut to bok Houthi te chuan thu chu siamin cholni khan Israela drone engemaw zat an kap ti an soi boka Tel Aviv te Ashkelon te Haifa a Zionist Melma Zionist target engemaw zat Houthi te chuan an kap ti an soi IDF in a tarlan danin drone pakhat chau hi Israel ramathleng ania abak chu Israel hian an kap thlavek hei hi Air Force te chuan Egypt ramrikal tlangin Benay Netzarim mipui chen na bula he drone hi atla heta hian siren ti ri gani drone panhi dang te chu Israel ram athlen ma in an tla nia ngai ani Houthi te hian Israel ballistic missile an kap luta IDF chuan he missile po hi hlotling takin an lo dang bokani thlama sakhan Israeli Air Force drone te chuan Yemen Houthi mun Houthi ina an thunun na hnuaya om hodaida po ta be pui thlak ma lian takan local pui ve to bokani kha Iran thlop pol ina be pui an thlak chhun zom zelo wangin Israel chuan tuna hianin Houthi be turin an bo seile mek ni in source then khat chuan an tar langani Houthi te hian January sang hele som hi panga a Israel le Hamas in ka hai siamani khan in Israela drone an ka le ballistic missile beina anti to paria maro chu khamin hnuwa march thla a in ka hai bo chiatania in beina thar thole Israel le Gaza in kar thar thole ani hnuwa khanin Houthi te po hian Israel an be chhun zom ve ngala Tiang chuanin voina chuan somruk pariat zet Houthi te hian Israel beinan ballistic missile an kap ta der mai ole tunlai chu sangchona in hrek na US Donald Trump ina sarkar sang US a bungrua thon lut tu te atanga chialak dan tharra kalpui hian ngong anei liana mi pui soi a hloa ram economy tuna hian ngong chomek zel bokani Donald Trump khan Russia dawr to lo tur le Russia ne na sum do na kalpui to lo tur khan India le China chu du thu tar langatin nei to hruai tu pon India chu Russia ne na sum dong to lo tur le chutianga an kalpui awang chuanin Russia ina Ukraine be pui thlak na Russia tan chakna thar India chu na pe ni ti kha an soi du da na nia chu tu na hian India chu na ron chang le ta nimin lam khan United States le European Union te chu Ukraine Indokara Russia oil an le wanga
tun hnaya hrek na thar 25% an kalpui chungchanga te India chuan chanlet na kalpui don ni in atar langa New Delhi chuan US le EU chu Russia atanga bungra tam tak Europa la thla le chutianga import an pu ve boka energy lamte po Russia atang hian EU le US hian an la ve thawani tin India chuan a puwa heti lai hian India chunga hmalak na chutianga tarif thar puan ani chu India chuan a hrethiam lo hle India in tun thlenga norna na satak Washington le Brazil satangin atoka Russia sumdon pui to lo tur le gas oil le bungrodang Russia atanga lalu to lo tura tina chu India chuan la thutak hle Russia na inzom na India ina anai hi Soviet hun lai atang in tran dei to ani ral thuam India ral thuam te po Russia atanga kan mu hi atam zo ka niya tin India le Russia chuan thok dunin ral thuam thafran mai engamazat an siam dun to nge a mania Pakistan le India hun rei lo te anin ti buai anin dolai po khan India in ral thuam ani that berber Pakistan beina ta na hloting taka man te kha Russia siam le India le Russia thodun na tanga an siam entirnan brahmos ang te po an tel ani kha hewang hen India tan chon Russia han phatsan hi thilti chi lo top mai ani boka chuwangin India ho tu te hian Russia an sumdon puina le Russia tanga oil gas an lak chu ban san top san an tum lo thu an soi ani kha Donald Trump hian karma sa khan India tanga thil lak lu atangin za som hi panga chhia tarif thar apuang ani kha hei hi August ni seri atanga man tran tur ani don nge mase nimin lampang khan social media posa India in Russian crude oil alak lu atangin India in US tarif apek chu na sa takin atisang don ni in ansoi 25% mai ni lovin India in Russia tanga oil crude oil alak lu wang hianin 25% ay sang hian India chu hrem turani thu media thang ten an tar lang le ta ani July thlatop lam khan European Union chuan India rama private oil refiner lian panni zinga mi naraya kha lo hrek to boka hei hi Russia ina thuk taka en rol na mun le he company a share lian ber Russia ta ani wang nia soyani European Union hian Russia crude oil atanga siam refine oil thit film lak lu akhap boka hei hian India refiner te ati boy chho hle nia soi hani traman thu thara puan le hnu atanga darkar ni hnuwa New Delhi chuan thu chua siamin US le European Union chu double standard tia apua ani na taka chuan ngoi regin Russian crude oil leizel turin anfui ti na ani don ani ti in India chuan thu chua siam India in khotlang ram te na in lei chin na anei chu tun hnai kar tun hai thlai hianin alum chho hle a athalo chho hle nia hriat ani a chan chu tuna kan soi zo tak chia Russia dawr to lo tura khotlang ho ten India an karwang hian ania hewang hian India le khotlang ram te in kara tho ho na a che chho mek nia soi ani bok ani tuna hian Russian energy India ina alaya wangin buaina ommek ania Kremlin in dawna machine siamna tur le Russia tha ti chakna turin India hi a che ani ti in khotlang ram ten an hrek hi an ti tur ani chem hei hi malak na diklo takani tin India chuan soi sel India chuan enge soi ni tam tak chung wantlang ma Washington le Brazil direct in India chuan ahma chhon lova Washington le NATO ina Russia oil le gas le abung ruata leito lo tura India an vo hnuwa India chuan direct takin heng ram Washington le NATO te hi a chang let lo wani kha tuna chuan India Prime Minister Narendra Modi sarkar chuan August ni li khan thu chua toile ngai tu zui ngai tak asiama India be chu thil dik lo takani don ani ti in Modi chuan soi Ministry of External Affairs thupuang tu Randir Jaiswal chuan economy lian dang ang bokin India hian arama hlok na nei adu ve thawani economic security hum halna na tul zong zong ati don ani ti in na soi chumi omzia chu India economy hum himna tur le mi pui wantlang tana ham thatna le hlok na atlen theina turin India chuan na tul ang ati zel don ti in a soya asoyom jebira chuan Russia oil kan dawr chhun zom zel don ati na tlukani diktak chuan India in Russia asum don na akal pui chan hi ani na taka chuan European Havin untraditional supply an son wang ani ti in External Affairs thupuang tu Jaiswal chuan a soi
February sang hele somni pahnia Russia in Ukraine ron bei dan kim chang asoi boka chuti lai chuan in United States chuan khovel energy market din huna in so nge na turin ma ala a India in Russia oil dawr na chan hi India tan India mi puite tan chavania India consumer te tan energy sen so India consumer te tan energy sen so tlem zok ani theina tur le man zoka chuti anga ruah man ani theina na ni Amero chu India soisel tu sarkar eng mazat hian an mani ngei poin Russian en sumdon na tu na hian an la nei reng ti India chuan atar lang European Union chuan India a in kumsang hele somni pali chung khan Russian en bungrua anin supply tamzoka anin supply ton tamzoka India a in Russia tangin European Union hian kumsang hele somni pali khan bungrua athal tamzok ni ina soi kumsang hele somni paliya Europa LNG lak lu chu ani na taka chuan record ani a ton makta doi somporuk point panga atlinga kumsang hele somni pahnia record nung ber kha ton sompanga point pahni pakhatania chumi ton makta doi sompanga point pahni pakhat chu kumsang hele somni paliya European Union in Russia bungro anlak ton makta doi somporuk point panga chuan a khum chiang hle ani ti in India External Affairs thupuang tu jaishol chuan a soi Jaishol in a soidan chuan US le EU chuan Russian en sumdon na arukin an kalpui thawa heng ramta hian Russia tangin bungro tamtak an lalut ve thawatin an thral boka chuti line India chuan hrem atok bi kani ti in heng malak na US le NATO EU malak na chu India chuan na takena soisel tani US ero chuan Russia tang hian nuclear industry atan uranium hexafluoride ala luta EV industry atan palladium ala lut boka fertilizer baka chemicals US chuan Russia tangin alak lu chun zom zel boka ni ti in India External Affairs thupuang tu jaishol chuan a soibok chuti si engwangin nge US hian India a rek 25% Russia a dawr awanga hremnan India chu 25% tarif lakani ti khan Trump khan a puang ania chu US media tele khotlang ho soidan po ania arukin Russia an lo sumdon pui ve reng ti hriat ani India ina chanle dan hi thil makani lo ti in trade economies Biswajit dar chuan a soya India sumdon na chungchanga Trump administration in aggressiveness alantir dan hi India lama tanga channa engmozata umanga ya ni ti in Al Jazeera palaya hrilbok ram thunei na nei tan chuan ramdanga tanga hetiang vona hi hriat chak omlo le pom thei rual lovani ti in India thu chua chuan a soiboka US European Union in India laka hrek na le tarif asiam te hi engang chi in nge poimo US hi India ram thil thon chua tamna berania America chuan in kumsan hele somni pali khan India thil siam dollar tlukle ding on somret pasari manalaya chumi danglam na chu ni kum khan India in US bungrua dollar tlukle ding on somli pakhat alei ve thung ain thlaw angrang viau maya US bungrua India ina alei na zat thini kum khan US dollar tlukle ding on somli pakhatania India bungro US ina alei na hlut zong chu dollar tlukle ding on somret pasari ani thungani hetak hi Donald Trump ana alo puan photo khania ram thren khatte ne na anin sumdon ton na hian a hlok lo sok tu chu US ani ti khan hlok na rual khai zok le parcen rual khai zok kalpui kha Trump hian adu ania chu tu na athu pui le akal dan hi hani tame kani Trump an ma India bungrua atanga chhia za somni panga lak ani tur thu apuan nu khan sumdon na chuna satakin India US sumdon na chuna satakin angong ngala chiat mai hlo oma khana ngala ni kha tarif sang jok apuan hian India ram export revenue chu nasa takina sopche theidon ani Brazil in Russian crude oil atanga refined petroleum laklu khaptura thutluk na asiam hian India refinery te hlok na po ati che theidon nia soyani market intelligence firm S&P Global Darlandanin India in Europa petroleum product athon chua chu kumsang nele som pakwa a dollar tlukleding on nga point pakwa ania chuta tang chuan dollar tlukleding on somni point panga a kai chhawani hei hi a chan lian ber chu India in subsidized Russian oil leiwanga nia atli fima chuta tang chuan khothlang ram te hne na thral thei ni in tarlan ani bok aum je chu India in Russia oil
discount thatak maya alak lu chu India ram chunga de ral vek ani lova India rama thlit fi mania chu khotlang ram te hna a hral chhong le thin nia tarlan ani mase Russia oil lei ti to pani chuan sen so sang zok India hian a kalpui angai vele don ta ti na nia US le European Russian Ukraine bayo wangin Moscow rek na thar an siam huna Russia hian India hna discount crude oil ape thei to lo mai thei bok ni in antar langa India tan chuan tun hnaya US le EU ina an vona an rek na an siam te hi chutiang chu har sat na thlen tu satlia mai ani lova economic calculation chu chuan a ngong thei ni in mithiam te chuan an soya khotlang ram te hian goal post an thlak dang lam mai ani ti in India diplomat pension to Anil Triguna yat chuan Al Jazeera a hrila India hian tuna hian thudik le chin chiana mangin dar thalang a hung mek ani ati tun thleng hian US le EU hian India hi Russia oil leilo turin an la norzel Trump hian India abe ina post nu hung bera khanin Ukraine rama mi engzat nge Russia war machine manga tha ani ti hi in ngai tu lo mai thei ti in Trump chuan a soya India hian tu emo in oil discount a siam ani chuan a dawr turin dikna anei ti chu India thu chuak ania chu dan bo chet na ani lovani anti Russia oil hi tu ma in an lei lovani chuan chuan khovel pum huwa pa oil supply a ngong thei don ni atarlan ani oil supply ti tlem pha dona chuan amana ti sang ngei don ani India in Russia crude oil a lei hian chutiang chu khovel in a pumpel pha ani in tarlan ani boka chuti rualin khotlang ram te chu Russia energy anin ngana ti tlem turin malak na lian tak an kalpui ve bokani July thleng khan European Union in Russia crude oil atanga petroleum product laklu khapna engma ala siam lo nia tarlan ani boka India a in khotlang ram te hian Russia nen sum don na an nei tam zo kem an en le lok piang khotlang ram te hi Russia dor lo tura India le China du tu le chumia wanga rek na te po traman siam chhokha an nia chutianga India laka strict taka thil kalpui tu te chuan Russia an lo dor thavem chu India atanga claim lian tak dang pakhat ania chu India ina tuna an tarlan thar ani ta ni anina taka chu New Delhi hian anina taka chu New Delhi hi adika European Union chinchia danin Russia nena an sum don na zong hi kumsang hele som ni pali khan euro tluk leding on somruk pasari point panga a dollar zong chuan dollar tluk leding on somsari pasari point pakwani kumsang ni som ni pali som ni panga chunga India nena Russia sum don na zong hi dollar tluk leding on somruk pariat point pasari ani thunga chutianga ni chuan India le Russia sum don na ain European Union le Russia sum don na sum virvel chu atam zok tinani diktak chuan European Russia nena in sum don ton na an kalpui hi chu atlan hiam ngeya kumsan le somni pakhata Ukraine ram bei ma khan Euro tluk leding on jani somsari panga point panga manzet European Union le Russia inkara sum don na khana hol pha kania khatiang khan Europe ram lian ho kha Russia an lawin kha thuk lutuka oil te gas te Russia tengin engkim mai pipeline mangten an han thlung thlaru mai nia khatiang tak khan Russia kha an rin chan atel lo om theilo hialang khanin an lo om manania khatianga Ukraine bayo wanga Russia rek tura ma an lak po hi potlangram te zinga po anin khuang rol lo viau maya Russia an rek ve ti lo khan Russia momo tu zok an niloya tunthleng hian Russia tanga sumdona an kalpui European Union hian an la chun zom zela sanghile somni pakhat por chho tuna Ukraine Russia indo ma a European Union le Russia sumdon na sumvirvel kha dollar tlu leding on jan hi chuanga ni kan ti to kha khotlangram ten Russia an reka Russia nena an sumdon na tam tak po an khar nge ya ma ro chu avai chuan European Union hian an ti to play thei bik lo chutenga ni chuanin an ram tan har chatna lian tak thlen thei turani boxi wangin tuna Russia nena an sumdon na hi dollar tluk leding on somsari borvel zetalani thawani mase data atanga alan dan chuanin European Union hian Russia gas an lei chhun zom zel ti anitlat mai kumsang hele somni pani February thla Ukraine bei tanani akhanin he group hian Moscow hena gas an lak luman dollar tluk leding on za panga point paruk vel zetan pe ani hi Russia sipai budget sang hele somni palia za somsari panga borvel tluk zetani kumsang ni somni pali khan EU chuan
Russia LNG Russian gas an lak lu chu kumhasa ain za apakwa in an tipung boka tianga ni chuanin Russia dawr na sa berber tu te an ni ti na ani Russia atanga European Union ina bungro an lak lu zinga hmun thuman thena hmun ni vel chu mineral fuel ani adut tua chuan ei tur cholam si raw material te machinery te le transport equipment te po antil nia soi hani US and Russia atang hian chemical chi rang rang tuna hian an la lut renga Russia le US insum don ton na chu kumsang ni som ni pali khan dollar lu la ding on nga point pan hiania US State Representative Office chuan hemi chung chang hitar langin kumsang ni som ni pakhat Russia Ukraine in beima kha chuanin Russia le US insum don ton na kha dollar lu la ding on som thum paruk borvel zet kha kai chho ve a ase indona antran hu khan US po hian Russia tanga bungro alak lu te an titlem chawa tuna chuanin nikum mai khan dollar lu la ding on nga point patni alani thawani hetiang thil thleng rang rang han ngai tu chuanin India Foreign Ministry chuan US le EU thil ti dan chu thil thalo takani thule an mani pon Russian dawr ve thawa keini na kan dawr chu engangian hel ni ti chu India an hla hani mek khutlang ramten Russia dawr to lo tura India an ti chu Russia chuan aron chang let ve boka sovereign state mani ro in rel ram le thunei na nei ram ten an du zong le tutianga an ham thatna zong in chum do na an kal pui thei pui tur pon thlang thei bokani chutiang tur chuan dikna an na yani ti in khotlang ho Russia chuan aron chang let bok Kremlin thupong tu Dmitry Peskov chuan khotlang ram te churam dang le Russia in kara sum don na anin rol thuk ma ni chutiang tur chuan chanvo an nei lovani keini le kan thian te sum don na chu kan du anga kal turani ti in Peskov chuan a soibok Politikan kan handu tok don na yanga puan thur tam tak ero kan lanaya kan puang vek to lo mayanga Russia chuan nuclear thuthlung a chhuah sana emijung changa hian thu tharang engam te po kan nei maro chu video a seilu tuk chuan anin ompal ve thaya khati china khan handu tok phot teang ole kan thum mor bok na chuanin US le NATO EU chuan Russia dawr tu India chu asum don na kalpui to lo tur le Russia oil te leito lo turin atia hi Ukraine in dawna Russia tha ti chakna ni Ukraine civil poise lo thi na thlen tu Russia beina a Russia lo thuam chak tu te an ni ti in India ina Russia dawr khan soisel na sa ani chutenga an soisel mek lai chuan an ma ni berpo chu Russia dawr tu an lo ni ve tho boka chu India chuan arun chang le ta an chet dan hi thil thalo tak ani India hian ati tur dik tak ate ni ti ten India chu huai takin akal chhole don ta ani phot mai tuna India in khotlang sarkar arun pho chua hi tunma bokan soyani thina indotran tirlaya khotlang ramten Russia shrek nana theito pa ma an lak le Russia nen an sum don na an hnu kir chum lai po khan Russia oil le gas le bung rodang te tel lo chuanin an la om thei bik chuang lo tina niya arukin Russia an la sum don pui ve charchara hian India chuan arun pho langa khotlang ram tam tak Europe ram tam tak chuan Russia nen sum don na lian tak an lo lakal pui rengani ti khan kan the thar le ta ani ole enge kan ngai dan ni ta le comment lama kan tar lang vek don nia